Halo teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi nih teman-teman nih. Kita kembali berpetualang mencari kuburan ondel-ondel teman-teman. Wow, kuburan ondel-ondel, Upin Ipin, Tayo, boneka Squid Game, dan lain-lain ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai saja yuk teman-teman yuk. Kita mulai saja pencariannya. Kira-kira kita bakal menemukannya di mana ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai saja di sini kali yuk teman-teman ya. Wow, kira-kira ada apa di sini? Wow. Ini dia teman-teman ini. Wow, ini ada kuburan ondel-ondel teman-teman nih. Wow, ondel-ondel pocong warna-warni teman-teman ini. Wow, kita dapat ondel-ondel pocong warna merah nih teman-teman nih. Oke, sekarang kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Kira-kira ada lagi enggak ya? Wow. Oke, sekarang kita cari di mana ya teman-teman ya? Oke, kita cari di sini yuk teman-teman yuk. Wow, lihat teman-teman. Ini ada lagi nih teman-teman ini. Ini ada lagi ondel-ondel pocong warna biru teman-teman ini. Wow, dia ada kumisnya nih teman-teman ini. Wow. Oke, kita taruh di sini lagi yuk teman-teman yuk. Wow, kita dapat 2 kuburan ondel-ondelnya nih teman-teman ini. Wow, serem sekali ya teman-teman ya. Ini ada 2 ondel-ondel pocong teman-teman. Oke, sekarang kita cari. Wow, oke, kita cari lagi ya teman-teman ya. Wow. Oke, kita cari di mana ya? Wow. Oke, coba kita cari di bawah sini. Kira-kira ada nggak ya teman-teman ya? Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil donor darah teman-teman ini. Donor darah apa ya? Wow, ini mobil PMI teman-teman. Wow, kita dapat mobil PMI ini teman-teman ini. Wow, oke, nanti si ondel-ondelnya kita bawa pakai mobil-mobilan ini saja ya teman-teman ya. Wow, kita dapat 2 ondel-ondel dan mobil PMI teman-teman. Oke, sekarang kita cari lagi ya. Wow. Oke, kita cari lagi nih teman-teman nih. Kita cari lagi di mana ya? Wow, kita cari di sini teman-teman. Wow, ini ada lagi nih teman-teman ini. Wow, ondel-ondel pocong warna kuning teman-teman. Wow. Oke, coba kita bawa yuk teman-teman yuk. Wow, ondel-ondel pocong warna kuning. Oke, kita taruh di sini saja. Wah, mantul teman-teman. Oke, sekarang kita cari lagi ya. Wow, kita dapat ondel-ondel pocong warna merah, kuning, hijau. Wow, oke, sekarang kita cari di sini. Wow, ini ada teman-teman nih. Ini ada pocong warna oranye teman-teman. Wow, keren ya teman-teman nih. Mantul teman-teman nih. Ini ondel-ondelnya cantik sekali ya teman-teman ya. Oke, wow, oke teman-teman, kita sudahi saja ya petualangannya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.